Silu kaborok lan Puang Yesus Kristus. Parannu sita musule siapa iman sidupa kaborok lan te penanda bisaranna Puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadanna Puang matua lata bahasa lan atu ya te dia lalam mai bunga na Petrus pasal apa angka pitu sailako sang pulo misa. Bunga na Petrus pasal apa angka pitu sailako sang pulo misa. Apa dolo lata basa siala tanan nuntu kadanna Puang matua mai komi tamas sambayang. Indek tekaleki katuangki siaban nang penangki Puang tuki sorong mendadi Korean sumanga ki mati olo malabi mi untan data sikitu dan mintu kaborok mi. Padi pagari itu salah budangki angki sipato unan nung itu dia nakadami. Siapa masiang ngila ko kami tu kadami laki basa to temo belana tetang pabela kan ni Puang la untan dai patu borongna. Ya moto mi pak kadai kan ni ulendui pena masalo mi. Lan sangan na Puang ki Puang Yesu ki masambayang. Amin. Apa ia tumak katampakan na mintu apa mandapi mo. Ya moto lama tangkin komi sia mainga lan pasambayang mi. Na dipakondi na kuah maktan komi. Silu kaborok lan Puang Yesus Kristus. Lante bak tu pira-pira mo taunna bak tu masainna. Nenek sia mukumbang dadi tu kasanggangan lako Buddha tahu. Buddha tondok sia maupu lino ya teh. Susinna tsunami lino uai saba talimpuru sia tang upu-upu mailopa tu saki mak posanga-sanga ya mo tu corona. Aganya te na po bandang tau mak tanga kumua laga mak motelino. Ya moto anna umpasakka mo kalena la unting ngayo kau puran na lino ya teh. Ya tu biasa na dadi lako kaleta kena lambi iki itu dio na kasanggangan ya motu mataku tang diisan mo mak tanga siaka turan nuki. Apa? Ya tu kadanna Puang matua rampo lako kita solanasang lan atu ya te mak kada na kuasai tu kalemi matan komi ami batta masambayang sia mangando lako Puang matua batonan na kumua ia tu otok na ke unting ngayo ki kara-kara katuan ia mo tu kuasai kale kuasai tanga siapa na anta bantang masambayang sia mak patongan lako Puang matua anta madin unnala karak tasantongan lan panganta na Puang pena masallo. Silu kaborok lan Puang Yesus Kristus. Ia tu masambayang tai anna di pokada puna labangar itu sinna penantal ko Puang matua. Sangadinna ia tu pasambayang ia mau misa penggauran tu latani umpama diongan pena anta. Tangata sia mintu katuan ta di olona Puang. Anta paruk melada unisan ni tu parentana Puang sia mintu tu si turu nalalan pak porayanna. Belanna ia anta isan ni tu pak porayanna Puang matua. Indek duka motona ni tani umpasitinayai soyanan katuan tatu pak porayan na Puang. Napo urungi ya tu ka untandayanta pak porayan na Puang matua untunduiki solanasang la tuo sendai paiman. Moi umbasusi tu gan rampo sia ta olai lante katuan ya teh. Amin. Rampoin deta tu kadanna Puang matua ki pelambiran lako kita solanasang. Tontong ki palaku kumua tanglame kata kak ki solanasang sia tanglame kabossa ki la un subscribe te kadanna Puang matua umpak bagian ni la komintu sang mane sia sang baineta kure sumanga Puang matua umpasiria komi kamarampasan. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.